Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Namar kajing menti bat kajing yai pen jong ki bor penyan ka GVK EMRI Meghalaya kinong tre jong ni kasna trekam ke baju ajing chakri ya ki pajban ong snong kajela haki khap ki badan kam karke hakapang ka sitom haka khat pra terek matau nai tong araja kat khandai kila pelong biang da kejeki da ka ba pelong da kajing song kalan mengor haka jaka penyang kali kabadan hamar khap bat ka office trekam jong ka additional secretariat Shillong. Nakaliang kinong tre jong ka GVK EMRI hapo ka syatri jong ka Meghalaya EMRI Workers Union ha ka jekran bat ka Batisi TV kila pen pau baki bor penya jong ka nekatnat hadu menta kidang yai le menti ya kimat jing dawa jong ka union watla hapadeng ki jekran ka balaya menta la sistem kanti komban chupen kan mau kimat jing dawa jong ka nekan hon ki ba khmat ki kentop ya ka jing dawa ban pen kerja kam ya ki khasi tang hapo ka rilom khasi bat ya ki garo tang hapo rilom garo namar kajing penkreak kam ya ki khasi syarilom garo bat ya ki garo syarilom khasi ka kata ya kajing trikam bat ya kajing mod jong kata ka emergency service kane ke kan hon ka dawaro na ki bor penya bakin paj halor kajing seu bainong ka bayaranti nang ta ban thong shu ya ki nong trai khnang ban kampen steng ya kajing syakri syaki paj ba haki khap badan kam karke bat ka wai pat kalong ban pentre kam ro ya ki mat jing dawa katkum ka chartered of demand ini no Hamadan mentaga sni ban pen is kepai ba wala baro sikat tu ngila ya le ban kun halade ban kit ya kata jing e juga kepai ba dan ngin late back ya ka menginam stop ya ke service ndre hadu kan ke sni bamenta ka management nakaliang ka management hadu kan ke sni bamenta kadang pen e back nalor kata kasdang ru ban le jubor ini kabala pen bitar ini baka management kasdang ban le jubor ini ba ya ki khat arngut na pedeng ki staff ki jungi kamut ban wengkam no menta namar ba kani ke management ka pa transfer ini tingi paden kaliang jungi ngi ong ba kadang don ha pedeng ka agitation ngimtre ban transfer ngibu ya kata ka pressure ka ke management bahkan solve ya kini ki demand ki jungi kini ki jingi ki jungi ngin salle ka transfer nrei forcefully ka pa ini transfer bangimlek menta ka pa da ki city ba sila absen na kajing tri jungki tin sa sya terminate no nakakam kata kala penbitar ini bat ba lada ka management kam stop ya kani ka order ka jungka sapang ka transfer ngiru ngin sim da ka sin ka ba ka sin jam ka ba le setang hadin katu ka ne por ngila ban stop ya kani ka service ka jungi bat ngiburu akmat jongka government namar ba 100% la funding daga government badru diberi uru kini kijungi kepisar pada negara state kijungi nibu akamat jong government bahkan weng no sisndon ya kini ke management bahkan penyai hino daga state government lembaga DHS lembaga pada lembaga NHM lane NRHM lada kam response ya kemudian stop ingin disrupt ya kini service por ni pala ban bo ngin se syong hi hadin bala kut kita ka sawji menta ini syong ka isi meeting jungi dala kut kini ka por sawji bat ni rai no menta ka janmit hi akan ko kom ni le menta ka dai tang ka basisni kani ka jing yakin hoi kani ka sit demonstration ka jing syang hi lamut ban le hi indefinite no nrei nakaliang ki bor penjat district audisi kem ai permission ini ai tangkani sisgi kata na dukhat wi biji hadu saw biji ke nim ko benile persyai ki board district takadaung isim no tangkani ke sengi bamenta ba ka ai permission ke disi ke iniman ski ba ahmad ki babu ahmad ka ahmad ke management nakaliang tungi ke union kadai ke transfer ke pengsan ta kawan ke salary ramban power kita gidi imin nanti nangta kidan kumba ngilak pentip na kapor kidan haduk lai pemriu teli te kini ki bahmat kemangong mentan ke transfer ke manpower bat ke jingsiu te kum ke jingsiu ru boros kata ke 15% annual increment te ya kani ru nginum pedang su menta ngi nakaliang jungi ngi demand ya kata ke 20% annual increment kepada ya ke height CTC kemud cost to the government cost to the company te
Hakawai dai bat kani ka jingwan jingi menta kalong ba hadin ka jingi ya kendu jingi ya i perston tingsong i deputy CM te ila instruct ingi banlet sa management banya song meeting bat ka management banya penbet sibun kini ki ba ki kendum keram jingi ta khar artrik ke ba khawai na khar artrik ke bangilet sa management banya let banong banya su jemut hakata ka jingi keren hakatable handai krempoi sai iru nomor ba ka management ru ka pen ka don lo ka jongania kapan i pemani ki ya ki policy kapan i pemani ta service rule kaba mla kaba nak liang jungi ke union ngimla ban pediam ti hakajing bam yustu jimut takani mentak si bangi poi hani kadai halor jong kata ka meeting kaba kempoi sai ti ngin senang perkhat cu nak liang jong ke union ngin senang don cu ki agitation ki ban sawan nang ya chmat ki ban senang banang proceed chmat ti ngin sai shong ka house ngin sai perkhat nu ban le hani yam ta si klemut ban shong tam ta si ila mut hi ban shong kat tu kat ni si lada ai jimbit dari DC lain nak kalian jongka DC office break sem ai ni kata jimbit ban song ban continuous indefinite set demonstration tinggi pelong no tang mata kasi ha kabadi bakani ka transfer nak kalian jungi ni demand ya kata ke local to local ka bomot ndai tai ni kasi kamut local to local kamut garu undon sa garu bat ni kasi ni don sa kasi la wala dangi sya transfer makna para kasi sang ni ladangi poi sa Jante Hills ladangi poi sa Riboy district in poi sa West Coast Hills kata kamdon problem ini handai long birang yang sutu ka kitin ka fleet handai ladangin poi sa garu ka kitin ka fleet banya keren wat dangi kasi ban kentang stress teng ka kitin garu li ka kam susu te kata ka pemi sibun ki jing yangi ban ya mare ka kam ban surf ya ki bai ba ma kata ka kam badai ka por handai ngi ngenang mut ban ngi perkhat ban nya sakhmat ban wat gilat kunti kumnu ban le ya kani ka kam khanang ba hadu mata ni don kam ya ka hok hadu mentang idon kami ke hok jongi kinong trai haborok kiliang te daina kata kadao ngiru nak liang jongi nginum kerendin kebengila keren nak por sekepor nginum kerendin nomor baka management jongi kalau menti hadu mentang khlemat kalau menti hadu mentang khlemat baka pun dag bon ki rukom le jongka ki pen bitar ngi ki field staff nak liang jongi habangi wan mi si ba postun yang ba wan ut mapi ki employees ni we will not listen that much takatu ka pensngau sibun ini ya katu gorkom ong jingi mo ti handai benda pada ngi sngo hi ba lada ka government kan chim ya gilap kenti ban inquiry ya kini ki situation ba hadu kan ni kala adon kan ni jing jongi ki field staff bat ke management ka ba kata ke management takadi ke ban nabar ka don be ke jing ta handai ngaso ban ong ba lada government ka wan ban tuklar lem ya kini at least ban inquiry ya ki interior jong ya ke internal issue kat kini bala aja ngatrai kan solve the problem ting berngem ban be kami kita khar arngut kidai ki staff ki bayo transfer kidai ki staff ki bayo transfer tesin bagila transfer takmut along ba ki bangi haban present bagi ham tu ke base bagila transfer ini tela dengin present kemut ke peri ba ki pha la dengin po yang tu kemut ki pha katu kan ni kita ki khar arngut ki staff ki ba la transfer habangi mlek ban present ham tu ke base ka bagi pha te ki pha kala pembaringi de ke syukur notice ke bangi haban pendam ke bangi hapan reply hak katakan new kuar kenta te handai nak kalian jungi pada yang scam nomor ba hak receive letter ke HR jungi ke amanda mar penyang ka sign jongka hi hak receive letter jungi bangi di ai ya kata ka city bangi boycott ya transfer te habala sanyang tu hak city bala boycott ya transfer ba fila receive fila ada sanyang tu te don jimut you pada ba pendang ai biang pada yang ida ke syukur notice ke bangi hapan bangi hapan reply hak new kuar kenta kamut ki yorat kini aku isti jungi bakat tu kita isti ki bunyi as management kamut ki yorat kalau ki so bakim acknowledge singi ada ki so bakim acknowledge singi ha kini ki isti ki bangi la dap ai te ngaso ba ka COD jungi kam don jumud ahmad jungi amar keturu kadai ka wei na ka isti jungi ka bangi la ai ki kita kimat lai pun tuli ta bakim acknowledge kita ki isti ki ba koridor ki bangi la ai ka ba mengi ki anak liang jungi kadai confidential letter ka bangi san ciki dari kim acknowledge ka tai ta don jumud you ya kani COD bakin tik gitu ki point nana bakin cross gitu ki point tingin cuya be kam ke bari bunyi tolong ta ni snuru kani ka kam ka jungi hamdei tang kata ka money matter ma kadiru ka safety and security matter nomor ba kumbalong menta ka maintenance ya ki kali kolong very poor maintenance kidan ki para bateri lang jungi ki jinja accident don hau snem arjar khandrio kidang don ki porlok ki jungi ki bala
kibal apois du ke jingiap ru ba ka baka no ka kali syariat mo di ngene ke jing long poor maintenance te ni dawa ba kadi bandon ka lakajong ka workshop kadi bandon lagi jong ki spare parts kumulong mentak spare part lagi jong bandon kadi bandon lagi jong ki expert mechanic no kata ka way kadi ka jing dawa jing pakdi banle ka maintenance ka kum bayang ki kali nang ta de kawai de kadi ka transfer hangi ha office juni kani ke management ye kani ka transfer kali ha kum jong ka transfer kala de ka harassment kala de ka punishment yangi kala de ru ka termination hangi ha office juni ile ha kani ka kum ba ki kwa ban terminate no ibriu ki fa transfer kum Sagaro Hills mo ke jingmut jongi kumbolong ba meneru ba ke jingmut jongi ke transfer kalong ba ki khasi kinong sa khasi ki garo kinong sa garo namar ke jingmut jong ka emergency pada wan garo seni mo lado ong malki unum itu thani kata ka malki dari mengi itu lut ka dong yu ka block yu kamut kata ka di ke jingmut jong emergency ba kan long quick response mo ya kita ki badon kam ya ke jingiram te ka transfer kolong kami nang tadi kaman power kumolong mentang iduna nung tereba nang tadi ki working hours nang tadi ki leave mo bat kawairu balik ke penduna nung tere ini hang ni menta kani ke management jungi mo aga jingsya ka MOU be sign bat ka government kamdon kata ka jingong ba lada kibri ki wan rungkam hang ni kin hapsiu bisa nerima kani ke management lada kibri ki wan rungkam hang ni ye ki pilot kisim 10,000 rinka woi briu bad ya ki MT kisim ar 10,000 rinka woi briu te kalong hakata kurkom ba kumbalong ki briu mintamo bun ki bam ya don kam don jam mungkin hapsiu de kata dor ka barem kam hi bakin wan rungkam mo te kalong kuntai pidon yang adu life under sini ki demand di sini imong ba kita kimlong genuine demand mereka long ki demand ki ba don kam ki borok